Tukiambere nkethisha kona ngucokire nkatho cia mwanya mno kwithira kiona kanya kwatania about Nteto cia Weru Thaa mwanja ci tariki 1 mweri wa mwanja mwaka wa 2022 mbito WINNIE wa Kinyeru. Tukiambere ni ati munini wa Rais Dagitari William Ruto noro kurire kio Rais goro na atumirire kiria Kenya mantu yarakethira kibwithiria Kenya wona mutongire wa nthiguru ya Kenya nyuma ya kithurano kinene kia mweri wa 8 tariki 9. Ruto na ataririte mantu yegi ukiri urimi uchumi ugima wa mwiri na yangi ya maingi. Hustler fund, please, Hustler fund of 50 billion. My people would like to benefit on that fund. And of course, what is as Muslims or as our religion, we are not allowed to take interest. Is it a free interest or is there interest in that billion? Even we are learning. Thank you. We will make the Hustler Fund Sharia compliant. So you don't have to worry about that. And we are actually going to make sure that it is devolved and it will be operationalized at every ward. It will not even be at the county. The Hustler Fund operating unit will be at the ward so that many people can have access to it. So your people, your great people will have access. The challenge of CRB is that today, many of the people listed on CRB have borrowed money either from Shylocks and largely Fuliza and the other predatory lenders. In fact, we have said as Kenya Kwanza, we are going to, if you look at our manifesto, we have said that we are going to have a consumer protection mechanism so that predatory lenders that charge interest rates that are unreasonable and punitive are excluded from the financial market, so that too many people don't end up in CRB over credit or over loans that they acquired that have impossible interest rates. So we are also going to protect consumers, whether it is consumers of financial services or whether it's consumers of other items, to make sure that nobody takes advantage of the people of Kenya. Atongera bakiama kia UDA kumawandi akirwa na ribatongeretu ni Patrick Mutumoro kurombete KMC wadi neo na tigiti ya kiama kia UDA na atongereti ngwe ye thithera kiao thokoni ambaria no tetheria njemwe ira yendeti into bionthe betungatira na boba thato barabe na murimo yo kibaba atongira baba kia na bia kureana ndawa chia kumenyera na ba ni baringirete ngwatano ya gisiasa ya Kenya Kwanza ndebe mwandiki wetu wa Nteto kumwanterichi akirwa moira kiregie na riboti kia kitharimo giakwa kira ndareta njeje kidogo andi na ma ikaringithia mwana oria na ana baria na kinya njeje igatigwa kitharimo kia mwathani so iboega na ntariki 9 cha kinya ndikaneni ni Patrick Mutumoro kumerera matagite kia MCA wandini akirwa na rina tigiti ya kiama kia UDA au minyuma ni atongera bangi kathumba gwate mbaru kiama kiu na arabariongerete nje mwentere cia mbari ira Weru TV na Weru FM iriga kumurika ina rongi na bathatu bajetwe na ara mutuma baikirete utethio bwa ndawa na into bingi kathumba bya korea tekande nabyo mono na tekande utongerie na uga gwikyo ndi nakyo sana ende kinya wendo butengani bwo buretera ko mono wendo na nchoke mpe baba wetu moyo mwire u na ruo nkuretete gantu kanini mono ndawa cia na baba ndetere katha kumbira ndeta ndingira ndamwira na ndingire mbicha ntumire andingira mbicha ntumira na ndona ora igwitwa na ndeta cibitari ndoria na bau na ruo mbaka matirite ndawa cia meri mbuga nkurukiena ira bakanywa na ndina makinya araikathirira nontu nderi banyunya daily araikathirira kumira au na aru arera ndakinyithia magoro njeje oni ndawaite karora njeje for the rest of the 5 years ira chejete murungu embere bamwe batongera baraba kumita mutuma nyuma na gukujere thithere ure kiao ni bagwiriritwe na kumugwata mbaru bijite aja nonto wanture achore ba mutuma na mbere ma mutuma to chokerie nkato mono nonto bagutwita na utweresha kwino batubona kenda twejo gwatana na family eje gategatine ko batubu na iboga nonto bakwithura wina nkoro ekiao anto baba ingi no bethura baicho nto jabobora kini bagaikirira na bakoria bakathithia atia
tukuringa siasa ya kurumana, tukuringa siasa ya kuringa tuma, turomba kura mpori, tukiuga nara kwera ukando sikuma tukaka cibitari. Tema, tukuiro mono tuna cibitari mbali na Nteto tukita kirua. Mutuma ndera ndamwirire mantu akirire ini kiongo. Neco arandika ni arambira no monka twejenjai. Njaiji. Na ndi mutuma na ibo kuigua ria kwenda. Akuruka togu aturika no u akurika na njeje. Na intina jama ingeja kuruga. Na ndauga atiri scholarship ekana kauka class 6. Na ni nkarunga mako. Jojo okonjuririe anenkere nkamenya uria kugeta na mbere. Mutuma ge nkorwe kiao muno na kuma 2017 kinya kwari no tonga bunge yete mutuma no supportete muno ngugiria expecta the mwana urwa mbuga mwana akumia na umite njete uchumba muno mwana jo agita kura lakini mutuma no mba kurungamana na twana tu na agatutetheria na nara gukumira tukatethania kena ngugire kombikika bato tutura twena group etura kuthithia mantu jakiao kana ara tukona kweno batu bere tache botomete muno bombati gutegerwa itucitanairia tukauga mwathani no athari managa tukauga nyaku atutegere au angi mutongerio mwega na kana matithio teu na ndi twatumenya ngugi watano muchora chore baire ubere mutuma mtu mwega na ngugi ya teu mutuma kiringira ndebe kuthurwa ri MC wa wandi akirwa na ri thurano ba mwaka jojo na ugite oju ndebwira no ntu wendo bampere bukaringira ruto ara burega kuringira mutuma nthiguru ateu tukwire kura yo ndigetie ke ballot paper nthiguru buru na marito jako Patrick Mutuma Nteto nki reportera Weru Juma kuma mbare kirwa na rigicone ke buri mbeta mawira kirigia antu bakumo mugusi ntere cha Westland mushi munene wa Nairobi rokirerwe rwari batumirite tariria timu Wanyonyi tare ya thatu ya mubungi wa Westlands Wanyonyi na baete wira ne bokire motoro yo na araonekete nyakuringira ndebe mutongere wa Azimio Raila Odinga. Ile kitu tuko nayo lazima we share. In my office, I've never missed to have a member of the Kisii community. Ongeri here served in my CDF committee kwa miaka, the longest serving member of kwa committee yangu ya CDF. In the office right now, the secretary office yangu ni Mkisii. Kwa hivyo akikuja tu, the first person nitakutana na yeye ni Beatrice Kwamboka. Mimi ndio nilijenga yeye siasa from down there. Mnakumbuka wakati alikuwa amenyimwa certificate? Nani alienda akachukua certificate apate? Si mimi. Kwa hivyo when we mean business, ndio? Na mimi sikuange na mambo ya ukabila. Lazima nikiamua ni kazi nafanywa hivi, itafanywa hivyo. Sawa sawa? Na mimi nataka kuwatakia nyinyi mtembee na baba. Kitu ya kwanza tupigie baba kura, si ndio? Tukimaliza ya baba, lazima hiyo lineup ya Azimio kuwe kamili. Na mkifika hapo kwangu, hapo weka tiki kwa fujo kabisa. Atongeria bantu bamawathe South Imenti baishumirite kuwa bena nkolokia mwaka yomwe kumabe kuyolelia yendekethia na maratasi yakwe wakigina kumakio bisiangaf ira atongeretu mubunge we kuruka wira mwanga zabakiwa mutongeria uo na atianilia antu bamawathe bakio bataguneka na nombi kumakiwe irombare wendigie kawira ubaguna mbere umaitine kiekia obunge mwaka muthiru mweri jwena na batukurukiria bau kuringana na ora twandikite ibakona kubui na beta batukurukiria batwira ona bukoewa form iwe ngaf mantu jenu ijabui tukarite muno tukithingateria mantu jeja igita kwa igita na tutomba kuona machoke jabui ite kuma mama county no ndigite kianga na kwenda itukwenda kuga ntuku yuthate ititigere atucokerie macokio atwire ethera form iwe atwerenga ethera etina mbeca uni kuringana na ora mbigawa na matu yakwa imbigawa na ombaga gutethia wareba muntere wingi kamuria atiri batu turi antu ba South Imenti turo aremavu
niata katutagaira na njira iriku kana kona batitaka tutie waremap na nakona indungi aja nina misuma na bara twandikanirie nabo bamwe bati persons with disability ni tuonete bacokeretwe proposals iu na bona mbesa na bangi baga so baatwi Southimenti turi category ire itonire mbesa kuma kire ofisi imwe ira twandikite proposal ya women lab ni twandikite proposal tukiendaga tutethia na gantu kanini kana gakanene karia kangizwa kare ofisi-ini eu karia kangiomba gutuma sako yetu kana Southimenti persons living with disability baomba komiti nindi jiao kana mo batuma mara betho bakiendaga gutirimana namo na neto kuigwa women representative wetu this time arenda gitikia governor atukwenda kumuria kethira ni onire barua yetu kana atamiona kana au ofisi-ini eu agatiga documents yetu kunikenda urio kajuki ofisi aomba gututhingatira na aomba gututethia kimako kinene munga kuma thai antu ba disability Southimenti batatetheka atukuria atiri andio monkiura gikiuria kim babangi bandika proposals ciao na cia kuruka yeturi atuguragia mama county kinya yetu atutegere nyawe one nyabongwa antu ba Southimenti ba disability botetheka changamoto ira itukumbaga cia kwaga rimwe mbesa cia kwaga assistive devices into bibi bitotezagiria kiri mobility yetu turi antu batikwiyumba. Kulingana na uthuthuria bwa kambuni ya Ziza Africa yarionania ati gicunje kia 60 kuma kiegana kia mbeo mbithi bara bathiritie skuru cia nkathi cia iguru wa Kenya batina ngui bari wa kwinetwo thirikari kwaramia sekta ya jua kali kenda mbeo mbithi baba kona ngui na kwiguna muturirene. Boniface Mwangila kuma muci munene wa Nairobi na ciona njira inkinyaniro. We also know that more than half of those who go to TVET do not get that kind of support. And these are the people who go to the vocational training institutions or VTCs, the former village polytechnics. These are many, and from our data, these are some of the poorest because they come from rural areas. So this is basically then a call to all of us, both in the CSO sector as well as government and other relevant players, to continuously then invest in enabling especially our marginalized groups and vulnerable young women and girls and the young people, persons with disability, to then access technical learning across the board. We have several needs, like for instance, data needs to inform TVET institutions on what to and where to invest in, which trainings to offer, but also how many students to train in which kind of career directions. As you've seen, the fourth industrial revolution really requires that people have skills around computing, coding, programming, understanding of how the world works, the social media platforms, to be effective communicators across different platforms. And so it's critical and important that the technical and vocational training institutions prepare our young people for that market that's ahead so that they can be able to get employment, both self-employment, but also formal employment. Umwa baraba kurwerete KMC wandi ya chogoria karunga ereri ariwa ombana ndebene akathiria thine ya wagibwa ngui na okiria ndukimba na keke county ya Thaa na njira ya batumira kuboithia barabara antu autumira mashini karunga na kuwali mobai CDE babatere kongelo morotone yoti rarwangirwa kithomo irukwithira rugiukira nene arite yakaita kandiunga yawe ya gisiasa taunini ya chogoria. Denda kuga barabara jeto ja county ya Thaa ila tunenkeleto chogoria ward denda ironde kwe ni ayuthi beto ni ironde kwe ni ali beto na ba na ndakajieto jena kamburi jia gwaka nde engineer ngaba gwatia kodondeka ona BQU nenkwenda ali mubongerwa ba ECD ale
child education. Nenkwenda county yongera alimu ba ICD in our public schools. Nagaondo kau ndekwenda kadinira. Ngagatinde kanandi mwanka county assembly nekenda tuone toko kwata alimu bakwigana bakutudomiria ana betu at the lower level. Mtu atikeje ukunikira ntu bachogoria na mulangeti. Mesije metote ukunikira milangeti. Niwaulize, ni blanketi mnataka ama mnataka factories? Tunataka hiyo 1000 ama tunataka factory ya maziwa? Tunahitaji nini? Tuko na uwezo? Tulazime tonenga ina kwetu ni Canaan. Twena gento getagwa ng'ombe jadere. Twena gento getagwa ndigo. Twena gento getagwa makondofia. Twena into you. Deu kana ko bori ate yanto beto jogoria. Into ino yeto twe balari mena jonengai. Twende ge ikariatea. Twende ge jero materials. Tesa sawa? Atuonekanya kunogoka nini nditucokerete na Nteto nkulukio kathiora mitambo. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G20 miaka 10 na ningucokeria ntubego G20 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G20 tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igogisti kende rweli ntura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego gisti mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru county to privileged kwithirwa nya twina ICU as a public hospital. We learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atoliganete na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nanti na ta nanti do karamba nti wa kundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole je watu ko Rwanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonya sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Meru urathimo uritingo gibo ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi Kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor,
room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Unga nyororo kwa ugali moto, keto kwa masonko, basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama charaha premium. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Jesse uri sawa. Yes, bunge irienda ntu baba ithi. Na inkumenya ntu baba ithi baba ingi ba South Imenti kuri bo batina ngugi na ndiuga ngaka Youth Art and Innovation Center na ekethireri Job Center ara ntu bageta bakethira ngugi na ara kwina ma computer na internet ugatumira free of charge kenda umba gwitethio uri ugwe mo youth na inkumenya kuri bangi batithomi bau batithomi na barikiri different sectors tukenda bugwatana ke groups kenda through JCR MP tubonenkera mbesa bore youth kwina youth fund irio Uwezo Fund kenda bugwata na buri babu ja group tubonenkera mbesa bwamberia project bokere jama youth gute gukoba mbesa banki kana sako kairi tukabonenkera mbesa yu bukari aitena profit. That is my agenda for the youths in South Imenti constituency. Oh, South Imenti. Ngako atogeni na katho cia mwanya muno kwethira wetete na mbere kuwatanira bautuki Nteto cia Weru Thaa mwanja tucokerani ati ni moya wa ndithano cia gicigo bunge kia Buri na irayonekete okuchilia monkio munene wa gisiasa wandi ene romeri mathina nkabo muno wa gibwaru egento kiragie kairantere mweche wandi watine bwampara mwandiki wetu wa Nteto Ntinyari Kinyua na aliunganite na gicigo kia aranire na Rombi abaiteke KMC na kuthonja kiroto kia iguru ria wandi aruriro arira kigicunje kia bithato kia muthia kia riboti ya mwanya ntangurutano cia wandi. Iria imweche thina inene wodi ne ruirirwa rera ne kurega kungana kwa ruji na itwendete kumenya kuma kiri baraba kwenda guita Kalembe Gitine ithugania riao igurura kungania ruji ruirirwa rera. Tuthithia CBOs kethero itegeje kwenda kuna CBO ruji kethero ikaranene kuna CBO ruji kethero itutu kuna CBO ruji nikenda at least kinya ruji rura mtu amba kuthora agita magana jaire omweri nonto nakyo kintu kiotheri gitumba gukariwa. So I'm very sure twathithio na itwarete na gavana mbira kampaidi mabingi 11 na turete antu ba irrigation bond nikienda tumba kuthithiria nthiguru tu mapping tumena arithi mabibi kienjwa kenda ruji romba thene ruji romba kuthira irwa rera ito manage ndoje balls ira twena cho for one na ira ingi tukenja twake reserve ya tanks kana matangi ja kumba ku store ruji ja kimwe kira gitura kugaira antu ruji kia kwa mutani turenda twake binge egoro area cha maturo nara kwina ibari tuchoke to mobilize antu beto twithirwa twina pipe kidogo kinya chia inchi imwe kana inya inchi imwe na nusu tuone ura ruje ru twaro tap kuma gitangine ruiname ki families chieto rukinyenja ruithirwa irogotrikonja no tukomba ku minimize wastage no turaro kwina manande na ruiri gonto gokomo rutego tutethia muno no baraba eba ruguru bati utetheka so tugakikisha twina series of them kana twithirwa twina itangi biu kimwe ruguru kingi gatigati kingi bwagaiti ki serve antu bakina mabonde na tuba facilitate na njira iria chionthe chiombeka kwithirwa twina pipe cha ku distribute ruje ru bangite ruje rwatu apart from ru rwa sefa rwethirwe nara rukuma ki main
rukethirwa ino ruji rukugaũranĩrwo ku ontura mwanya 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 ethirwa intura reboi ruji rwao rukeja rwi mwanya ethirwa intura rwire ruji rwao rukeja rwi mwanya ethirwa intura etutwa ruji rwao rukeja rwi mwanya ethirwa intura mugae ou kenda twithirwa tutina rumena rwa kuga angai turagitirwo ruji antu bai bobo tugitira ruji na apart from that bwaos chiethirwa chieo na chia distributed equally. Bunge na buni wagi bwangu gikiri mbeu mbithi bara bakwirikana kwaga wirigiro uturone. Toba provide na farm input kana intobira bioremi. Kwetho iba kuona fertilizer, bedro iba kuona mbeu ekurima no nto mwithi wa mwira arime itunguru na arua mathabu jau jonthe ogatara kurima gitunguru kinya kwota wana kombore munda tu agure mbeu na mbeu imwe icha 20,20 3 ndawe kugira na manjau jonthe it is too much for them ko ura to kwenda kuthithia turenda twina a structured way ekumbithia antu babetu kwithirwa iba kuona farm input at least ekwambiria so the next season muntu akomba kuirungamira wengwa lakini tuka condemn generation ira iku tukiuga ete kwenda kurita ngugi na tutikuba an enabling environment ira ka batongithia kugitatea kuumba gwita ngugi na ingwetikia bakomba guchiandika bongwa woni nkithithia agreement yotonya kiamene kia mbas itwaretie na mheshimiwa Kirito Murongi na ndamwira agreement number 1 thirikari tukethirwa twenio no mwanko mpandikire ana 20 baruirwo rera na ndachoka ndethwa ndina uchorana na bathirikari baba ingi muno ja national government itwaretie nabo na bam promise tugachwira na betu ngugi nikenda at least tumba kuthiria thina ira iruirwo rera nontu tugeto ntura tukiandika at least ana bairi bathatu ntura utomba gukiria ntura na yakara bwega baria twina chethi ba mibira twina oge ibau twina ini na talent ingi nyingi lakini tutirona muntu okugwata na bau mbaru abonia njere kumara nukuona mantu jajau lakini nkabera tabia aja ujo nontu bwao imbije yewe bia maana twina baronando baba ingi baurerete ndiguru twina ba Catherine ndere baba ingi baurerete ndiguru twina ba tugeina Rosi Mwando baba ingi lakini egita rere irio rienu na irio murungu arikene youth baruire rwarera na nkiuga youth ntikuga youth yake ni antu baruire rwarera bonde tuone uria tumba gukara ndiguru tugaitethia tukenderea tukethwa twina ruju rwetu rurwega na nandi ni kanyaga kubarira metha o mutongeria aitetere kiri muringi kura waruire rwarera kathunkomi noe project ya mwananchi so tutinda abo itukinyanaira nabo na tukaraniria abo mantu jao na ibaije mbathikagira leonte lejaire mantu jara kuboni mantu jara sustainable jara jakagita atia chaka tukura kuma thinene tabia no tongeria ndenewe no tongeria bwakwa ntejete kwenganira ite ntejete kuri kwenganira marietwa jamanene antu betu mbejete nonto inkwenda kuona mwana oruire rwarerete theka mbejete nonto inkwenda kuona muciari oruire rwarerete theka na muyuthi oruire rwarerete theka ukeja kuthura miaka 5 mutongeria tiwara kuthithiria thaiji kinya kuretera mbeca ria mbeca ciawe indi kuro ringere kithinji nonto ninte na mbeca ira cia Islamic oretera mbeca Islamic thoi magana jairi kirim jatano oretera jatano kirim ngiri indi kura uringere kithinji revyo to magoni pedo ndi best candidate ka uti muntu chambaya uti muntu mbika ira kengenyo no uti muntu mbita mpa reference nawe kisi asante chako chionde mbita nkaira anto past arato uma present arato re na future na arato itite because I have to lead by example ogeta kibange inyo abathikira ikarembe o Islamic karembe o no muiro karembe o manifesto eku ikarembe anto baruiriro rerare wambire ona ndiko zitaki karembe na Nteto chia propaganda thirikari no na koti rugorerio nte kuthekwa kana sisi marito ya kiritoa karembe atirareo Ntinyari Kenywa Weru TV ntangurutano chia wodi
Atwekire gatantu Nteto chetu chia Weru Thaa mwanjenga kwendea kaita kena ntukwenjia yoyori thari mobe murungu mwene inya riakwa rietwe Winnie wakinyiro tuchemwanie ntuku ya Jumatatu ethira wina wikendi enjia.